normal kan yam kanadial content bar wani lengwa sama biya kamal an wale shang mede kon man chalat kume GUN ala G United Nation and I'll take a report Michigan alat me gorno banyo yakel a report me a buɔth re which ka South Sudan lat kan no che bot che did long bana jo me ban jelinkel ko kenin amboda me der na der kanak no kide na de ka chuiten kan kono ni am goro jen o jen der na me de jen wakane de ko ken ko de rantin kon ten lat kon gwas me de ga shomala chu gwas ne ten gor kon ken o de ko ten jo bana kwen gwas me shirkamen challeng ano ken yam bana mutod bana jelink do bodanen to ko re ke je ala ji UN ke ji unimis ala ke repone ken dia la ken ka collect Michigan ka collect bikan goten kontin ati choiteten no bikan gorno bikan ngach no an wala shanga de ka pai baro ron kina dangro wijan dangro de tiech jan changlen ko lehrama no kan Michigan jen kan ji UN buka winten content organization tegaten no organization la winten content tegaten Michigan korje togan wanamo no bikan repone bikan ka kula kan ka baga kula no baga ben nyok mo kwa ka compare ke baga guden o kanedi shokodi no shootone na mo medeten no am len kona me me bej okay cause bodan tema woni jan ko woni amray wi ka South Sudan ye kwen me bana to ko ken bana kula lat bodre which ka South Sudan shaladen go shedita long ji UN no ci karaj mi ci kana lat ci kalat no bot dit akaman no bot korotin kontin ci togre wi ka South Sudan ji United Nation ci kalat go nena thousands of people ka penal state ala penal state ci kemala kal counties ne ka diat independent wa bot dit la bodre bena rode no ka dob dana re brode ke je wa köör lo che bot che ben che ditelong nagana no ajen mutaka jot no our families la ka jigi tele ka kwan changa kel gade tiene liuna ka bot rueni liu kan ka dakrim ko mitele kwan no tele gwa made kariem de kan je ka je ku no ku kan le struggle and woran gor ka karech ke bu gwar bu ko gor ka mara bu ko gut ka mara no akan goten kontin kwa kwan kwa lo gorten no ka je kwan be chelong kon wech ke sheng mate ka kore no ka korte tini chiang la be chelong so chukor che South Sudan te jakob te ka bot nyok ala nyot point ba jana te ka dakko ntama siang na re yir tena re yire ngai kona ko ntama jan gwa ranti piushi ka barar ka je la tik la be je long a chang te re tin re te sham ka no bot jaten no ko na gor kan ode ka lok gor kan ji humanitarian no de kan were dorten content bot teten no ko ka responde ala konen cha ko la ka goten content cha ji humanitarian cha ga juiten ko kon charong ngai kon mudana lat ke ku mu South Sudan wone dialati ko ka displace ka kwiko loko jano bika kuin kware no bika teten ka dwal ka ja ajum neni an tamne dial jen ka wakan ka unimis badnaro din wona ka kemne ko jan gwadda danen dong deranda kwanto dere ko jikten mi shaji garpin dong de te ka kat de kwan mo de ko rejak ajen ko te ka report ko kon linga tama an wore wi ka South Sudan ne ti shop ka 32000 kin jandang de widere wa chu kana long tama ka bot kalliu ne tungwan na ne ti 32000 wa liu kan ka bot no ko do badana shi kana estimate ka je ko nas ngwan ka long by the way shipping motor payment it you know a payment it na many wa chi bot karwade o jen door cha point out ja jarot ka ta me la nina wa che be kon mo gwajek
chia bit ka kon bicham ba tele kon tele me pit point ka ja ko point la kula pi da gwal da ante kwenteten anyok ba en mun ba ntama ka jan gwal ma shegno man mun mo gwa tele gwam pit ka ja ko joy kana kir mayardit no naga na mi che wuche nen ko lo gore men kana dong you know kanya ko mi cha yo jog bo gwam mi cha nen ten ba ji luj bana ne den konti la de ne kir mayardit la de ne jana ti diala ti ka lat ka eri pore anong akume dung UN ka apanal karwade ripon bej ko choch chawonyam ka kwitel kwanda na shamka de kon shu ngajba anere doaran ka nasir kana ulang lo choch teten ko ntame ajen dobran cha je ka jen wo ba nal ba ga ja chuch no ba kir ba je kulo nok so mi sia ke cha je nok be kulo mo ka bel be mo ka lok alo jen dobran use kana je mi che kir che no kon den be je ja ko bi chuch tel kon be je changa kel so jo mone ajen dana gor kana panken kanetin kontin ala kume kir mayardit ko no ba report ba jen ngono woje chuje ka jano kwere tetin telam let kana you know am be jelong ala apanal karwade you know apanal karwade take weed shop ko wal jok ala kantis ne kapanal ala we well kill and apanal shush kana lonka bot we raw karodian akan witin kon en don kulate ka kwen de kon chujek mala kal telerek but kantis ne warin dialen kon te ka apanal kan dial shush ka kan dial jen kulate ka ne de jen dang dok wida jen kinne jen dok wida raw atin pa yen ngeling tamen which kan shush kan ka bot they are more than that but report ya kana ken a report man ko ngona te tana tia chu gwa dan dong ti ji wan ten dong te gre rom ne dong te go to kon te ten gor kan gora ro de me der cham gat ke chinde no so na meni ko cha ji humanitarian cha no go weekend we ne mi goten content ne ro te ten ma bot we ka mere brod so ne to cha ga kwen you know ne ti tin men yer wo je long do dan en tana ka tere ke ja ko me tele tere te melo tele ko de na de ga pur tele bon me de na nak anyok do bo joy kana la displacement ko me to na pudon gwa mo bana la go am tel ko ngode bo kire bo jaten kir mayardit gure ye boni gwa dan shawten we ye bong ne kare nyale nene ye ka gwa dan de kule la dorun lo maje wich maje de ko la ro maje don were you know so na merek anyok bon kir mayardit bo ala ni de konde na kulo logbo loko woka ko dong de na ulok logo ji humanitarian o de ko go to konde na then so ne me am talk anyong mo kon ga climate problem or climate change yes ala te flotteten te drotteten kare ti ndi albo yar ka por but che jalla issue na mane ko ngai kono no mundana mun mo ko so che kon chu ke ja bare ga dit o kor kan do badanen systematic way ndana joy kana ga je kir mayardit ka kwi o chineti chicken election chicken abalat chika beta gwa kwin ko jan ta dana le roda so teni ga te baj chush manakon chush gad kon chush gor kon you know so dum baj neti chide jal anyok doctor written konde na kulo moy kawal teleka doctor written ten lat kan no liu na long God tiene you know liu kan ka bot point bata me nakana so na me amlat ke kumandien akume kir mayardit UN chang mi kala no bika act bikan na bikan kalwak take some places to chicken ka bachop international aid na gorke de toba ko de ka kwande kana kamna chicken bachop te tanal larodin yalo kamana na kwala je kanetin kono chuch bikana wona ngala dundien so Sudan government telamilada anyok opposition group telaka duo mi dong de na lo ka je ko kanetin alanetin kono kwala juj by the way ten joy kare win ken wa kan opposition Nuer ten kono joy ka kana sar wolang media fan gang ko opposition group general jalel ki chale bel no ken so ku kan dial ku kan staff ko chitel kon bikana je so yene dial content lengana man to all our viewers
Please pray for the people of Apenal. Please speak up and share this video. Let the world know that our people are suffering. This is not a politics. This is about life and death. May peace come to South Sudan. May food reach every hungry child. Thank you for watching. Rama Ryan Kajame Eshan Kodnyak Abiatakamal. Bye bye.